Good morning, sir. May I come in, sir? Okay, one. Pilas lang mentak si balik mo. Dress ro dang deh kan night dress. Malay gumne. Sorry, sir. Yo kali teh. Nakatawa chong gani kalau daw teh. Panyatan kali teh, sir. Okay, one. Take your seat. And sa sedang kelas no mentak malah. Kena kemari wanti mentak si ti balai. Dia nakatawa ba kimeyo kali teh mo. Tumile shim ka cakap sham jumpi itu sedang kelas no kediat mo syam miru menyalit no menyalit kloy meta sini nomor ba kemiawan kena komuniti Kemana kena komuniti prinsip kelas mo sir. Itu story nak sir jumpi story bersetenat lah tadi story jumpi long em sir. Firu lagi virus mo sir. Oh ngam sarai pi kan deh pi ka virus sarai ngasali pasyak shibit kataru unla banti kena ala bunyo ro masih mau ikut sibun kibriu isu ya kendu sibun ikna Te tips kan sir laban yo ro kalaban lang te subalik pasyak kapawan pasyak nomor ba ni laban tip mo. Tu kata balaki kesyus lem kai tang kapol in piong ba pi kuat snap story mo tinggal itu story ya pi ka menta biangi laku story ni yalid nak mo kena rugi wan tang dia tu kita bom don terus ke syang situ sidin pi kuat snap ter biang ni tu ko be story ka ba ngalai usang na du ipor bang latang rin email saja tu yang kalau story ke ba sutenat bat ke badon jemut nyala apan itu yang api minta pada piku apa senam kebiang nem Oke sir kebiang wait kena wana story bapi mut punya tu kebiang inam tajam amban syusyong kumniru klam yo jeng matoy teh kebahaban snap story yo jeng matoy lese kendiat misait itu yang sangat mengamah. Oke balaki katu ko story jong noktu balaki mi fila yasno ni kumna Empisar yasno story ini ya supaya tu se yang sangat mengamah. te balaki ke story ka ba ko abani tu api shapi kalong kumni pang we noktu balaka kami te uni ukna Lalu ia kawai kasihku cuma perlok nak school juga, but ulalek kami pat cakap ban mai ban sempat juga, kalau pun ban juga, but kani kalau nang penselut kan juga, utau kena ulanasan haka long renjang, but haka jemput tu juga. Sahagoi kesipat utau kena lawan rak hak kami kawai kesatri kebau na yotu nau perlok juga kami kala subha sibune bar kelabu tingkai ya kata kesatri kumi utau kena suki nak batu ya ki barit ulamalin dan buiti wat ya ki mar ki bakam kodoru te utokna ulas sedang banlik sweat ya ki ying jong di priu ki bakam ruspa bat banlik prat menit utu ya ki jing dengsiar bat ki jing dengan rupa jong ki Ade apa takai bamu tak kena. Aku ke story keempat kutu. Okay. Talk continue sir please. Te
Abala jia kum me bun sin kibriu jong kata kacaka kelas dang ban husiar ban ap ban yokem yo unuktu bun mit kelas up klem mentoi tiha koi kami utau unuktu ulali plat yang biang baru layu yorong sepak kabau dan kurai ke almari bari ke senduk kirang ba jong kata kayeng kibal abun mit kila kisor bat kila kendrup ya unyat utau nuktu bandai ladi wadung si watsum ya we na kita kirang ba bat ulaksai ban pet hendrei hamar hangta tak kecingin yar ki kentai lawan bun gibriu bat kila tit ya utau nuktu hadu bunda jam jai bat kisah lej ai ya u sakit kulit. Masuma kasturi jeng fisar. Ab me kasturi kampat kut. Oke, anong biang. Ti kipulit ana kala tokit pa. Kelesiam bau long tu badu nong te bada kai sibun. Bad haba ula pria briuru. Kum tau nong bishar ula rais pasio. Kabar yang yalam ya syaka-syaka pasi haru leti ladan bun gibriu kiba pikai bat kiba kenshi ken eu utau nungtu ula yui jala kakimi kabadon hapring utau pajba kumtau lapan jempit na kipulit ba kinsha yu ba unlej yakren badla kakimi. Oh my God, kumta semua masuma desa. Kaba kakmi kadang putsya la kashkor pasab ya ya kaba pasio ka mula dai teman buk ya kashkor jengka kata ke priu kalau ya kliang bat kala ya bler kram hamadan utau pa ba ulaki wi bat kelamut bat syok priap no yu hangta hi hasan Henry mitib balaki atau kena uang kumno aba kita kibriu ke yaki kumta hasna begini kentin bau uang. Oke, itu sir. Hasna ku pai ba ya kajing ong kajunga tasngap sikania lada kani kakmi junga kelabidong bat kelas neng la sempat janga nadu bangadang rit banga jurong keti jaga to kasyaku jong para kena skul junga nanon dalapoi hadu kani kacing yap ja burom ken burom. Amen. Oh amen ne yu meme kamde te me kacing duai dari tengah story te me banyak tu isme Oh ngetip bapia tu ke story sa tamba karkom keren ke PM tolong kum bangi duai ni ha school asal tu ya kadang jangan ke story idaw ilong tang iparit ka idaw may namar ba kajing sting bat kajing bom perkat bat kajing bom senyum na kalian jong itai kini jong itai kena kelapanan kelalong ya pat poi syadu kanega daw ka bahe ba ka bahadu ba kita pasino ya te nagani ka story bang ya tu sheme melayo jimuto ye melayo jiksne ye nagani ka story Hoi sibun kaisar kaba kijumur ba bat kaba kya jumur ba kadai ka story bang ihaban pusan ni ki bala helasan
himdai ban aili himdai ban ailat yaki badang rit yaki kunik ti ki jongi bang himdai ban yarap yaki ban perselur yaki haba kile ei kaba himdai ban le himdai ban persotu yaki ei kaba baha bajak ei kaba sniu kamtam himdai ban ailat yaki bakin tu bakin sim ya kitia jongki para kena bat jongki wei kide ben buram ya kitia jongki wei ben buram ya kitia ya kijing don jing em jongki wei te sultanat bhaba laki ba phi snap ika story bat phi sotu ika jing mut jongani ka story te ka bamta kuma phiong mane te tu tang story tang le tu ka story bat mata ni kelas kena kewan dekat ningut itu di bom don terus de kelas yang satu sedin bas ngap nang mafi mawe te ngile kuno pidane banong ya kitu ba snap ikan story bat ni. Okay, thank you sir, thank you ya pibaro ba ya pejing ini batna lada pisotanat lada kani ka story jong ini sar bele thu janga kani ka story kada jumudi ya phiru sabah bani berkat lang bani pusan lang kumbanga berkat bani pusan menta balada phi like ya kani ka story la phi like jengi lada phi i jengi sabah ban like ban share ban subscribe kanang ba lasai iwan rabiang syafi dagawai pat ka story kan wan poi sisndon ha ka mobile ka jopi lani ha kana ka system pa phi subscribe yani ya ka bamta kublai sibun yang saya kenduk yang ha ka ju ka channel ha ka ju ka por. Okay balaki, thank you pi bat ya gitu ki ba page ni macam ni ka channel ni. Thank you very much.